Anjing. Beuna. Kali gitu. Ai teh kain. Kemana? Simpan. Naon? Oh. Nah, buncis teh mah laleutik. Ya. Kemana bukan? Nah, gitu. Tuh, panen buncis. Ini sekarang paling gede. Kalau doang loh. Oh, hujan. Sangat manis. Ini asli buncis. Renyah, kriuknya dapat. Maknyus. Tadi mau dicebor. Dia mau disebor di. Mana wadahna? Oh, ini mah gede ya mah. Sekolah teh. Hah? Mana ya? Aja. Ada. Naon? Be. Ya, heeh bener. Naon eta, Ci? Main tawar. Wah, bener mangkene lobster. Itu di situ tuh, Ember. Ya. Naon lobster? Mana mari ka urang maot.
kakak kurang. Halus lah, gede. Kita galau deh. Ya kak ketua mau boga gawe boga kawasan. Atau mah nyonya cai we. Ayo lagi, Kak. Ayo baru lagi. Kapan tadi cantik tadi nanaonan itu? Mesti lah bahasa ngalah cabe gini kan. Oh, ngalah cengkeh kita mah pengen cengkeh kan. Oh, nu Megi. Itu aya cengkeh kan. Heeh. Cengkeh. Usaha ayeuna. Oh, Yang jeruk pan? Jeruk bubuhan mesti bubuhan kapan nantinya jeruk kan. Ripuh ngalana kan? Nah, urusan jeruk lemon mahal. Murah anggar di pasar. Ini pasar. Di Hati. Oh, itu geledek. No. Mang Pedi. oh, Sekalian. iya nu saha. Mang kenalan, Mang? Oh, bener. Oh, nges menang panen itu. Nges panen itu. Oh, terdiala tadi. Aduh, kurang yuk. Nu ngalah lobster. Ayaan. Ada lobster katanya di sini. Kita coba berburu lobster ya. Mana sih menang sih? Itu di situ Wah, ditinggalkan.
Tuh, Mana udang? udang lobster. Makanya kan Nah, nah awa mah sendal. Nah atuh dede jeung ngeket. si bocil. Mana lobsternya, bocil? Mana itu di sini? Udang atau Udang. Oh, lobster can manggil deui. masih gede. Oh, we aya nu leuwih Cebuli hayu cenah loba cek cek. dirinya Pareasi, pareasri, pareasri. Balik deh ya, belah dia yang anak-anak. Lauk naon? Yudis kan tadi daya lobsteran dirinya teh. Lobsternya teu menang deh. Yudis mana? Oh. Yang tadi sana budak-budak. Beman. Lo itu lo pada ngusep meureun. Gimana? Pasya hilang nama apa sih? Ayo an, Bang. Tah eta, Bang. Hah? Tah eta udangna. Tah songa-songa. Tah kamu nang botol. Yang si asli. Oh. Orang tadi itu Ayo ah. Nang kana yang ngalabuncis deui we. Yuk. Mama, tinggal ditutut. Nah. Segede kumaha? Tutut. Oh. Wah, balik. Ini ngalabuncis. Pantai naon ieu cing ngaranna? Pantai naon ieu ngaranna? Itu cerita. Lobsternya dapat enggak? Dapatnya apa dong? Lauk letih. Dapatna buncis. Kita jalan-jalan di pantai. Oh itu tuh gini itu. Terus bang, terus.
Tempat-tempat. Mangi horai di mana, Mang? Mangi horai di mana? Jauh Gunung Tilu. Non. Jangan kadang ngusap atuh. Ayo bang, kadinya mah ngusap karunya. Kan tadi itu. Asa di pantainya. Oh, menelakkan lauk, anjing. Ayo main tapi jangan kijing. Wah, badak gitu kijingnya. Coba. Bisa didahare tuh. Bersihan sih. Bersihan sih. Wah, kijingnya badak. Wah, itu menang 10 oke itu. Wah, yo. Badak gila. Dia mah asli. Asli. Kayak badak ya. Nah, jangan di pasar. Sedang bang, alungkan bang. Oh. Nah, dia bang. Saya teh menang kijing. Benar. Menang kijing. Oh,
Ya bang. Wah bener loba. Ternyata banyak giginya. Banyak giginya. Tangan hiji eta. Kan hiji. Yapit. Kembali ke habitat kalau buncis. Ngadon ngopi. Oke. Nah, biar apa? Baik, kamari pada ajak Mang Ajak. Oh, tarik tambang. Balik kayak hujanan itu. Iya buncis. Moto.
Hei, ayo ngelabuncis. Ah, ngeratere beak. Itu tinggalkan komandan tuh. Ayo, let's go. Aduh, reka donat buncis. Erek wahlina. Proses menebang bisa. Mau gede nggak kolot kemarin pasti. Tadi Asia mangkos gitu kurang dek mawana kumaha. Apa yang uwi?
Thank you.